Hikmat ia kariba kacai benriu lesi bancakren ki kentien ki ba ijli bateng teng hap tingkan ia kaktien ia katlien. Nice. A few moments later. Bantaran Satya, nama procedure, habo parlimen, kadron, dakaway, kalenti ongkong assembly, ra motion kat baman, ra bill kat baman, ye kat baman, walk out kat baman, MP, habo se council belum. So रुको जरा, सबर करो. Di kandon lem kum kata balik se kadang kecil sidang khmat pada hari na buat. Yo nama banga join fee kadang don kowik bangan hapor aplikasi ni. Lagi ni fee. Kadang tidak jah ko solong, tidak bahas solong no. Kadang jadi jah, kita sosial solong. Kadang next camp kaba kin lum le sidang khmat. Ya ni. Ya pun cuba pun tak long. Mana boleh siapa? Boleh siapa? A few moments later. Padang ini kay khalangot. Kanungot kini kiba yo ya kini training license kiba day ki try mulok jongi but kanungot pade kibam day kita ki try mulok nako abanti pang ni Kat kung kajing selutu kajong ay kajing kali kajong i kongres. Ngasray ngam don kam ya katri license nak bede try mulok nay. ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ Flashback. Hikmat kaman hikmat ia kariba kacai benriu lesi bancakren ki kentien kiba ijli bateng teng hap tingkan ia kaktien ia katlien.